Veliki pozdrav svim mojim slovenskim čitateljima. Oduševljen sam što je Mladinska knjiga odlučila pokrenuti seriju ovih videića, da barem nekako budemo u kontaktu kad već ne možemo ovako uživo. Jer ovo će vrijeme biti vrlo izazovno za sve nas. Imamo brojne medicinske izazove i za sad se i Hrvatska i Slovenija drže jako dobro i nadamo se da će tako i ostati. Biće i brojnih ekonomskih izazova, definitivno i u mjesecima koji slijede, ali bit će i dosta psiholoških izazova. I zato za danas imam dva savjeta za vas kako da to vrijeme koje je pred nama nekako što lakše prebrodimo. Prvi savjet se tiče respektiranja naravno onoga što kažu stručnjaci, da se trebamo držati socijalne distance, apsolutno da, ali mislim da se nikako ne smijemo distancirati od bliskosti, od dragih ljudi, od smislenosti, od užitka. Dakle, naravno da se nećemo grliti, naravno da se nećemo ljubiti, naravno da vrsta druženja mora biti drugačija. I Skype i Zoom su ovih dana meni postali puno bliski nego inače, tako da moramo promijeniti način na koji funkcioniramo, ali se i dalje trebamo brinuti za svoje srce. Dakle, i dalje i našem srcu, a i našoj psihi treba to da nam se dan ne svede na pričanje o koroni i da što više moguće stvari radimo u kojima istinski uživamo. Da imamo što više bliskih, dubinskih, intimnih kontakata sa ljudima, emocionalno intimnih, intelektualno intimnih kontakta sa ljudima kad već ne možemo fizički biti bliski sa njima. Tako da, socijalna distanca svakako, ali distanca od smisla, od bliskosti, od užitka, od dubine povezanosti koju osjećate s nekim, od autentičnosti povezanosti koju osjećate s nekim, to nikako. I drugi savjet, sjećate li se kako su nam za one stare mobitele govorili da baterija treba doći do onako 20 ili 10%, pa da ih onda treba tek puniti. Za naše baterije logika bi trebala biti potpuno drugačija. Dakle, naše baterije bi trebali puniti već kad shvatimo da smo došli do 80, maksimalno do 70%. Dakle, kad već vidite da ste malo onako ispod optimuma, ispod onako osjećanja svoje maksimalne snage, tada treba puniti svoje baterije. Ne čekati da dođete u krajnju krizu pa tek se onda sjetiti, idem ja sad vidjeti što ja mogu napraviti za sebe. Ne. Dakle, čim vidite da počnete padati, tada je najlakše, najbrže ćete napraviti tih 20-30%, najbrže ćete se napuniti. Znam da je to obrnuto od logike koju mi obično imamo, obično sve druge stavljamo ispred sebe pa ćemo misliti na sebe kad zadovoljimo sve oko sebe, ali ovo je sad posebno izazovna situacija i krajnje vrijeme da naučimo da je zdravo pobrinuti se za sebe kako bismo mogli još bolje brinuti se i za druge ljude. I da, brinite se za sebe prije nego što vam svi oni crveni alarmi počnu zvoniti u vama. Ok? Hvala, vidimo se uskoro.